Ka Jantia Student Union hakadorkat ka bakala ay sa Menteri Rangba Kajela kala kentu yu ban pinbiang ikilat jingyada bat pentikena ban penyo ya ka jingsngan ki nongsong snang ki basyang basa ha Block 1 ki Jaka Bayak Haja ha Pedang ka Assam bat Meghalaya. Ka Jantia Student Union hakadorkat ka bakala ay hakalai terik unai lar sa Menteri Rangba ka kermen baka sorkar jela kan chimkia ban penyo ya kilat jingyada pat ban sedang ya ka jingyakran halor ka jinglong jingman kisnong hakaput Block 1. U General Secretary Jantia Student Union u Samla Trebor Lang Ar Suchen ulaong bakila kentu ya ka sorkar ban pentikena ban ay jingyada ya kipat kasi penar ki basyang basa ha Block 1. Mentasi na liang ga JSU Singkme dari kayo pendo badi Madam Ampurin dari jingsyang di pendo badi CM dari kapahapat na pendo langi Madam Ampurin mende dari ayo on phalang ya kador khas ya CM badi kunju ya Madam Ampurin kani dari mentatrik kumbang jute bang por kejing nyonban kejing yurat kita gi porlok karbi ya gi beri ringi ho Block 1 temen gasni duk kisni berada pi hari ini gasni isu askau bodon kejing berngem berset ki beri ki bakwat ke digi NGO dan kita ki social organization kenuan sing malang baper apa karbi bagi latani kena samlah apa yo pahat bagi penting bersmit ya kini prado prasnan ki basa apa Block 1 bagi tegi karbi ki bakwat ke digi kita kenuan sing malang apa karbi anglong district apa asam ki ong ba ya ki kun samla ni ki perlu persan ki ba bindai man seng keno pun hun sing malang ni ka social group organization apa te put usam jo Block 1 tangi sutu sha ki ni ka daw ba ka bagi kwa ban kubum ni kwa ban set yak sentur jong ki perlu persan na market sai kini regional committee na bandong kini ka ji kumbet put ha pedeng ka phase 2 jong pedeng ka sokar asam sokar Meghalaya karya te ka kini ka buj po ka buj jongki pat ba karbi ba ikwa ba kita ki berdo persan ki basa apo Block 1 ki badai hok penwan biang syak po state Meghalaya jongi amar kadai ke kam ke ba du ki porsi charge na pasan poi bitem sai ba notification no governor ke ba attach ya ketiga Block 1 syak ketiga jela asam andrei kumolong menta ki berdo persan bi basa apo Block 1 ki kwa Perwan pai biang pat cak state Meghalaya. Kejinglah karbi penting bersmit ki beri jungi kalau kubum biki bagi tiang bandawai ka hok penkeren ya ka hok bagi kuat man pai biang cak jong jelah. Te baik kalau mustral bi kirim bio keren di Madam Ampurin te kila buru ya ka dorkas ka ngila aru ya ka suggestion kalau ba idon suggestion bi ong ba don kam men chim initiate ya ka jinga keren hapring arli ki district Hamren ke district jong ka West Inter Hills berkunjung ke bawah di sarkar Assam sarkar Meghalaya bania keren bagi dia keren kalau kasuk kasai kalau safety and security and protection jong pardo persan ke basah tiga jaka amar isu syai extortion gejur bar kebaan isu syai berjing bersmi ke dalam gejur ti isu syai berkarbi dan jong kan taga buitpo ban yurat ke hok jong pardo persan jongi bandawai ke hok bukan paipat cak ni ke state ke jongi ngin scam baga jingi keren bagi minister kalau basiso bagi ngilap hak kopi lang cu CM bahkan sedang jingi keren apa dengi ar ICM bagi minister kita penting pada ini ba namar wana yang JSU kwa ka swift action ke dimension kerki ke soka bani keren bagi soka rasa ban ai ke protection ini kata jingi ada yang pada persen jingi pasal ke cakap